Voin hi January ni riat kumsang ni som ni panga ni lai ni ania chanchin thar kan mu le riat phak ang te thlirin ilo ngai thang u China rama rileng me human metap pneuma virus HMPV2 India ram nau pangjinga po kai pasari mu cho to ania heng mi te hi Bengaluru Nagpur Tamil Nadu le Ahmedabad ami te anni he rileng hian thok lama har sanna thlen nia soi ania tin China rama alwar chawmek lai ani bok heti mek lai hian Union Health Minister JP Nadda chon COVID-19 anga hlau ani lo thu le enkol that chon ti dam har sa lo tak ani thu asoya chi ai na tur om lo ati Nadda chon HMPV hi virus thar ani lawa kumsang ni pakhata mu chwa dai to ni in khovel hun rang po kum tam tak chung kha alo dar to atia ram mi puite chu chi ai lo turin acha India Council of Medical Research ICMR chuan Bengaluru a rikai pani an hu chuak to ti soin mei chenau pang thlathum mi phei chu December thla khan khosik le na dang te naw ane awangin alo positive to a ma se dam takin chhuatir le to ani thu an soi ICMR chuan no pang hetiang case dang nei po en kol mek an nei thu an soya tuna chuan an din hun a ziom so le mek to ti an soi ba ka en kol ma chuan na dam ma tak ani thu an soi Since the telin kumsang ni somni pali December thlachung khan Myanmar rampuma Myanmar sipai le police somni pariate mi pui sipai kuta anin pek thu NUG Sarkar Defense Ministry ten January ni ruk khan an thu chua antar lang ani in pe te singa hian police sub lieutenant pakhat atela in pe te hne na tangin silai som pathum le ral thuam kai noi tam tak an don thu riat ani bok ral thuam ne in pe te hi Defense Ministry ten an rohman angin Anral thuaman hu lompui na sum an hlan thu riat ani Military Council le police te baka an nai vai reng PDF mi pui veng him tu pol le namsi pai tang rol pol te baka revolution pol te nena dor thein a in pek the reng thu an soi ani since that dim ko Myanmar sipai panga te po December thachung khan CDF CDM sin le Gango township mi pui sipai te nena anin pe a Nikum kumsang ni somni pali chung khan Myanmar sipai zali somni pangale police za somli pani anwa in mi janga somrok pasari te mi pui sipai kuta anin pek thu NUG Defense Ministry chuan antar langbok ani phalna nei lawa petrol le diesel zor di aizol pos mi tu main phalna nei lawin aizol district hom chunga petrol le diesel an zuarin an thal tur ani lo he khapna thu pek zom lo te chu an petrol man sak an ni ba ka BNS section zani somni pathum mangin an chunga remna lek ani ang he thu pek hi chua ani atangin thlani chung a huamang he thu pek hi nimina Aizol district magistrate ti chua ani he tiang lam hoi deuh khapna thu pek hi kum som chuang karta atang khan ti chua alo ni to thina phalna nei lawa petrol le diesel zor te po dan anga han man nok tok te chu an om ve bak ome ma se dan keng ko tu ten dan bo chian om le om lo an chui zui ursun em ngai lem lo ni na lang Aizol kho pui chunga lang sar taka ni tin dan bo chian na mun mizo fit filling station bul phei hi chu thu pek chwa tu thu nei tu te pisa atanga lungvam phak le ka hla ani thu pek chwa tu te point dan kala helai huna petrol le diesel zuar tu te khosak phung hi ni tin an huwa an chiang em to bok kumsang ni sompakua phei kha chuan mizo fit filling station bula dan kala tui al thei zuar tu te pol leo hian khapna thu pek ti chua alo ni to nge helai bul naya dan kala petrol zorna dor te atang hian kang mi alo chuak to bok chuti chung po chuan dan keng ko tu te hian helai mizo fit filling station bul naya ble ka tui al thei zuar tu te hi an not chuak thei lo tun thlengin petrol atlem tumin kopon lo chuan an pe chuak thei lova petrol lak tuma filling station pan tu kopon nei si lo te chuan to deuh zokin abul loka bleka petrol zor chu an lei thin bleka petrol zor tu te chuan helai bul hnaya lir thei tlan to phot chu an lo in chu loi thin helai bul hnaya hotel changkang zeta thleng mi khwal te po in mak te takin helai thil thleng hi an lo thlir thin thok khat lai phei kha chuan sarkar lai pui atanga million tak khe hotela hian an thleng dona petrol black arte hi an not dar to ani ome he tiang hi hun danga om ve tak mo kalphung thar hian kalphung hlui hi chom zel takang mo ai kal lak ti to ba hin a har sa deuh don nge mi pu in kan lo thlir le don ani mele drone in lo nei tu te hun ma en don digital agriculture error survey of agriculture land chungchang mai to in district workshop
Paul L. Kuma kai hruain tholeni khan share chipa thut khom ani Agriculture and Farmers Welfare Department atanga thu an mu anga thut khom ko anni thu borsap hian asoi Serchip district alo nei tu te mason atana poimo tak aerial survey neya an hun ma eng ange ani a eng thlai nge chin thei ti ngun taka zirna tur ngai to atul ti asoi ani he na thok tu tur MS Theta Analytic Private Limited New Delhi Chairman Kumar Mehta retired chuan Digital Agriculture Mission kaltlang hian Mizoram alo nei tu te na sat so ka ma an son thei abai sei ti asoi malak na masabera tan Serchip district khan ani ti in he malak na hnuaya hian lo nei tu te din hun chiang taka ziri anram omdana zira ma an lak dan tur en pui an ni don ti asoi ani Department rang Agriculture, Horticulture, AHN Veti le Soil and Water Conservation hnuaya lo nei tu te hnu ma drone manga en ani anga survey atana in board seina tan voin January ni riat hian heng department na thok tu te tan training board sei ngal ani ang Health Department chuan tun hnaya na leng thar human metapneumovirus HMPV chungchanga mi puite chu lo chi ai lo tura cha in he na leng hi kumdanga leng thin ang tho ani ti thuan soi thotan ni khan Health Minister lalrin pui kai hruain Health Department how tu te chuan tun lai na leng thar HMPV chungchanga India ram le Mizoram din hunte an thlir hovin rom an rang an siam ngal he thut khoma hen Health Minister Chairman na hnuaya he na chungchang vil tu tur Core Committee on HMPV din ngal ani in state level le district in a rapid response team te po siam nibokin health system le surveillance network in uluk le film khur takin avil renga Shileng darpal thu da po ma lawat thei turin Health Department chu a in ring ti an soi Health Department chuan sarkar dam doi in le private hospital zong ten IHIP report manga ni tin hetiang ang case ILI SARI le adang an nei le na dang report thin turte uluk le kim taka report turin a hriat tira mi puite po hetiang na rin hlelan kai ani chuan sub center health and wellness center emo damdoi ina in report vat tur le her hitlang na hitlang hrileng chikhat ani baka kumdanga leng thin ang tho ani awangin mi puite chu lo chi ai mai lo turin acha bok tun chum chaina a hrileng HMPV hi hitlang hrileng chikhat ani a kumdanga leng thin ang tho ani tuna hian Karnataka state a naute thlathum mi le thlariat mi a mu chu ani a an din hun ngai tu om an ni lawa damlampan zelin pakhat chu damdoi rangin a chuak to nge he na ri ki chaina chau ni lo khowel puma kumtin alenga kumtluana leng ani a hitlang satli angin alang chuak thin Health Department chuan IDSP kaltlangin he na hi uluk takin avil renga tun hnaya influenza like illness ILI SARI case tam thar thut report a ran lo ICMR le hnuaya laboratory rangin respiratory virus an test te adenovirus HMPV RSV le adang positive pungthut a lo Mizoram po Mizoram Medical College ZMC a test thei tura ro man na siam ani hetiang thil thleng thu ta inral rin na rampum huap drill nei to china respiratory illness lo pun bel po ni se in pu acha na thatak nei ani wale khati jong khatun tuma kan ngai thlak thei te chun ni